السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، أهلا وسهلا بكم. معاكم البروف حسام حسن. في الفيديو ده إن شاء الله هناخد نضج كلمات الدرس الأول من الوحدة التانية، واللي بعنوان Parler du climat et des saisons. تابعوا معايا. كالعادة في نظام نضج الكلمات هنبدأ بالنو ماسكولا اللي هي الأسماء المذكرة. Un bulletin, un bulletin, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le temps. ما تقولش توم بس خطأ. ton البي اس في الاخر لا تنطق. le climat, le vent, un insecte, des échecs, des jeux vidéo, un volcan, un oiseau, un fleuve, un parfum, le soleil, un bonhomme de neige. تاني مع بعض كلمة رجل الثلج. un bonhomme de neige, un scarabée, un goût, un champ, un orage, un nuage, un appareil photo, un ciel, un séjour, un paysage, un élément. ننتقل بعد ذلك إلى الكلمات المؤنثة non féminin. une brume, une neige, une étoile, une herbe, une passion, une plante, une coccinelle, une mer, une forêt, une montagne, une campagne, une rivière, une caméra, une photographie, une fleur, une saison, une pluie, une feuille, une nature, une console de jeu, une grenouille. نشوف مع بعض الفيرب apprécier, neiger, il neige, briller, tomber, photographier, se promener, pleuvoir, il pleut, chanter, choisir, nager, souffler, admirer, attendre, se baigner, chercher. آخر جدول معايا في الأدج والأدفيرب. pluvieux,
orageux, brumeux, consacré à, consacré à. تاني نعيد نطق الكلمات دي علشان هي جديدة. pluvieux, orageux, brumeux, consacré à, avoir peur de, clair, brillant. طبعا التأنيث بتاعها brillante. ensoleillé, ensoleillé, gris, grise. jouer aux échecs, faire des photos, faire des photos, faire des photos, prendre une photo, prendre en photo. il fait beau, il fait doux, il fait frais, il fait frais, il fait chaud, il fait chaud, il fait brillant. couvert, couverte. modéré, modéré. intéressant, intéressante. fort, forte. dangereux, dangereuse. تاني dangereux, dangereuse. il fait froid, il fait mauvais, il pleut, il neige. يا ريت نسمع النطق تاني تمام ونركز في نطق الكلمات علشان هي جديدة، ونكرر نطق الكلمات تمام ونستمع كويس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بالتوفيق ليكم يا سنة تانية، على أن نلتقي بالفيديو قريب إن شاء الله لكلمات الدرس التاني من الوحدة التانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.